Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Inggih alit-alit sarang sami, sane mangkin kecunduk mawali sarang bapak nggih pacang nagingin pepelajaran bahasa Bali ring rahina mangkin. Nah, sane mangkin elinga nggih subscribe, like, lan share channel puniki mangde alit-alit nenten ketinggalan nggih, nenten ketinggalan pepelajaran bahasa Bali. Dan mangde bahasa Bali puniki ngansan ngelimba, ngansan lami, ngansan lestari. Nggih sampun saya gemlajah, mangkin Bapak pacang kawitin nggih. Nah, sane mangkin sedurung Bapak ngelantur ring materi niki wenten gegambaran nggih utawi gambaran. Nah, niki gambar sane ke pertama, niki gambar sane nomor 2. Nah, niki gambar publik bagan nggih utawi diskusi ring Bali Banjar. Niki pinake tradisi krama Bali. Nah, niki taler gambar anak sane mewiwahu utawi nganten nggih. Niki taler pinake tradisi anak Bali. Nang lantur. Nah, niki enten taler gegambaran. Nah, niki anak matur-atur nggih ring para penglingsir utawi orang-orang suci nggih. Niki wenten panite pedande miwah sanelianan. Niki taler pinake tradisi ingyan punika Darmo Cana. Niki wenten narwaki utawi narasumber. Atau niki wenten bebaosan ya utawi bercakap-cakap niki wenten makudang-kudang krama Bali bebaosan ring genah suci. Nah, mapaiketan sareng gambar makasami punika mangkin wenten pitaken niki alit-alit. Nah, niki basa napi sane kaanggen nih, basa napi sane kaanggen sejroning bebaosan ring gambar punika. Nah, yen alit-alit nyawis pasti ke bahasa Bali nih. Nanging bahasa Bali napi ring genah suci, ring genah publik bagan, matur atur ring anak sani pinake penglingsir utawi orang suci nika ngangen bahasa Bali alus. Nih, makin bahasa Bali alus punika ngeranjing ring napi. Wenten sane uning. Nah, ngeranjing ring anggah ungguh bahasa Bali. Nah, niki nggih. Berarti sane makin pepelajaran bahasa Bali ini anggah ungguh bahasa Bali nggih. Nah, makin nah niki sedurung Bapak jagin latarang indi daging materi makin wenten tetujuan pepelajaran utawi tujuan pembelajaran nggih. Nah, niki wenten tetiga kidek niki nggih. Saneka pertama nelatarang wiwilan anggah ungguh bahasa Bali. Nah, wiwilan puniki pinake sekadi latar belakang. Apa yang menjadi latar belakang adanya anggah ungguh bahasa Bali nggih. Misal punika wenten nelatarang tegas anggah ungguh bahasa Bali. Nah, tegas puniki pinake arti nggih, arti dari anggah ungguh bahasa Bali. Sane mangken nyorohang pepalihan anggah ungguh bahasa Bali. Nah, sekali puniki mengklasifikasi jenis-jenis anggah ungguh bahasa Bali napi manten nggih. Nah, makin lanturang Bapak sane ke pertama niki wiwilan anggah ungguh bahasa Bali. Nah, niki sampun wenten makudang-kudang bagan nggih. Wiwilan anggah ungguh bahasa Bali pebinayan linggih dumun perbedaan kedudukan nggih. Ring dumun utawi ring Pulau Bali puniki wenten sane kesengguh krama Bali mula utawi tradisional, wenten krama Bali anyar utawi modern nggih. Nah, ring krama Bali mula puniki utawi tradisional puniki wenten sane kesengguh triwangsa nggih. Triwangsa ingyan Brahmana, Ksatria, Waisya. Nah, niki taler wenten sane wangsa jaba utawi orang biasa. Nggih punika Sudra nggih. Sapunika wenten ring krama Bali anyar utawi modern. Nah, iriki taler wenten sane kesengguh prekangge utawi pejabat, wenten sane kesengguh parejana. Inggih sane mangkin ring suang-suang puniki
napi punika soroh nih. Nah makin bapak jagi telataran niki ring brahmana wenten sani kesengguh pedanda utawi pemangku miwah sanlianan, berarti niki orang-orang suci nih kaum brahmana niki. San punika ring kesatria puniki sekadi bangsawan wenten sani kesengguh anak agung, cokorde, ide bagus, ide ayu miwah sani lianan. Mangken waisya. Nah niki saudagar utawi pedagang niki ring waisya. Yen ring sudra puniki krama Bali sani biasa sani biasa, krama sani biasa orang atau masyarakat yang biasa. Mangken ring prekangge utawi pejabat puniki soroh nyane sekadi direktur, manajer, rektor, dosen, guru, bendesa, gubernur miwah sani liana. Nah niki pinake pengamong jagat niki sekadi pimpinan sekadi punika. Sab niki parejana wenten tukang sapu tukang sapu, sopir, guru, murid, parekan, penyeroan utawi pembantu. Nah, maka sami puniki pun sane ngawinang anggah ungguh bahasa Bali puniki wenten nggih. Anggah ungguh bahasa Bali puniki dok muni utawi udah dari dulu sampai dengan zaman sekarang puniki keanggen nggih ring krama Bali. Sapunapi tata cara membawasan ring anak sani linggihnya nih luhuran utawi lebih di atas dekadi umur, ring profesi misalkan bapak bos sapunapi tata cara membawasan utawi sawetara sani meduwe kaste sapunapi nggih niki pinake wiwilan anggah ungguh bahasa Bali. Nah niki nggih mangken lanturang bapak. Nah niki imbane utawi contohnya nggih. Umpami saneka pertama wangse jabe rikalaneng mebebaosan utawi matur-atur ringsang meraget riwangse. Nah, Bapak Edi translate nggih. Misalkan ada wangsa jabe atau orang biasa nggih, ketika berbicara dengan triwangse utawi orang yang brahmana, kesatria, waisya punika mangde nganggen basa alus. Umpami ikadek meatur-atur sarang ide bagus. Ikadek puniki wang sejabe utawi orang biasa, ide bagus puniki kesatria. Nah, ini matur nganggen basa halus nggih. Idolar niki wang sejabe, jero kalian puniki pinake pengamong jagat ring desa nggih. Mangde nganggen basa halus. Nah niki sampun nggih, niki gampang. Mangking lantur wangse triwangse rikalaneng mebaosan utawa triwangse ketika berbicara sang meraga wangse jabe kangkat membaos andap membahasa biasa utawi nenten halus. Nah ketika orang triwangse niki berbicara dengan orang yang wangse jabe atau orang biasa nganggen bahasa biasa utawi tidak halus. Umpami raja ring dab-dab miwah kiul. Dab-dab puniki kan pinake parkan nggih niki raja puniki nganggen bahasa andap utawi bahasa biasa. Ide bagus sarang imade niki kesatria, imade wangsa jabe nganggen bahasa andap. Nah niki nggih. Mangke lantur sani nomor 3 wenten para pegawai utawi jatmane sane linggih nyane soran. Rikala membawa sering sang meraga prekangge utawi preyayi patut membahasa halus. Nah, artinya para pegawai yang kedudukannya itu lebih rendah nih ketika berbicara dengan orang yang punya jabatan harus memakai bahasa halus. Umpami pesuruh sarang bapak kepala sekolah patut nih nganggen bahasa Bali halus. Krama niki krama desa orang biasa ring bapak kepala desa. Nah niki pimpinan ring desa angin bahasa halus. Kadi punika aturannya nih mangde nenten iwang pangten ngawang-ngawang angin bahasa Bali kenten. Nggih sane mangkin ampura niki wenten taler nomor 4 niki. Prekangge utawi preyayi rikala membawa sering sang sanesoran kangkat membawa nganggen bahasa andap. Niki pejabat utawi orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi berbicara dengan orang yang kedudukannya lebih rendah nganggen bahasa andap. Umpami direktur sareng ampura
direktur sarang tukang sapu. Direktur puniki perkange, tukang sapu puniki para jana orang biasa. Nangin bahasa andap. Nah, alit-alit niki sampun jelas sekali niki nggih peneladaran saking Pak Edi. Mogi-mogi alit-alit presiden resep utawi ngerti. Kelan terang alit-alit nggih. Nah, niki Tujuan sane nomor 2 tegas anggah unggul bahasa Bali. Sedurung lantur niki wenten bahasa nggih bahasa. Bahasa utawi ring bahasa Indonesia bahasa. Inggih punika tata ujar sane kangen munggahang sahananing pikawinan. Artinya tata ucapan yang digunakan untuk munggahang puniki mengeluarkan segala sesuatu yang ada di pikiran kita niki bahasa nggih. Nah, ring tata cara membawasan bahasa Bali mangde nganutin wangun sosinggih. Nah, ketika kita berbicara berbahasa Bali sekali peneladaran Pak Edi wau mangde nganutin wangun sosinggih mangde nenten iwang. Upami iraga orang biasa membawasan sarang anak sani menuju kaste ide ayu, ide bagus miwasan lianat, mangde angin bahasa Bali halus, sampunang angin bahasa andap. Tapi malah bahasa kasar iwang niki utawi salah nggih. Nike maksudnya niki. Nah, makin sejeroning bebawasan antuk bahasa Bali, ketika berbicara dengan bahasa Bali, medue wirase krune sane melianan mempunyai nilai rasa yang berbeda nggih. Sanukan bahasa Bali puniki unik nggih, bahasa yang paling unik. Niki wirasan krune puniki wenten papat nggih. Saneka pertama halus utawi ring bahasa Indonesia halus, madya utawi ring bahasa Indonesia sedang, andap utawi ring bahasa Indonesia biasa, kasar utawi ring bahasa Indonesia kasar. Niki paling gampang kasar bahasa kasar samian presiden ngangin bahasa kasar. Nanging sane mewah utawi sulit itu bahasa Bali halus pasti nggih. Kan iki pinake wirasan krune ring bahasa Bali nggih. Kan bahasa Bali punika unik nggih. Nah, lianan ring punika bebawasan antuk anggah unggul bahasa Bali mangde nguratian. Nah, bebawasan di anggah unggul bahasa Bali supaya memperhatikan nggih. Nomor 3 mangde nenten iwang niki penting ya, penting sekali niki nggih. Saneka pertama linggih sang sani mebawas. Artinya kedudukan orang yang berbicara utawi yang sedang berbicara. Usaha punika nomor 2, sapa sire sane keiring mebaos. Siapa yang kita ajak berbicara nggih? Nah pikih wangse jabe, nah pikih berkangge, nah pikih triwangse utawi sanlianan. Nah niki perhatikan niki nggih mangde nenten iwang. Nomor 3, sapa sire sane kebaosan. Siapa yang dibicarakan? Umpami mau sang ini semetone wangse triwangse mangde bahasa napi bahasa halus nike. Yening sampun nguratiang puniki sane nomor 3, 2 lan 1 puniki pasti ke ngangen bahasa nenten iwang utawi tidak salah nggih alit-alit. Sampun nggih. Nah, mungkin manut bahan utawi penelataran atau penjelasan tadi Pak Edi codetang anggah ungguhing bahasa inggih punika tata cara membebaosan ngangge bahasa Bali manut tata kramaning utawi ugar-ugar. Artinya tata cara berbicara menggunakan bahasa Bali berdasarkan aturan yang berlaku mengenai aturan bahasa puniki, aturan berbahasa nggih. Ini sampun nguratiang puniki pasti ke ngangen bahasa Bali halus bahasa Bali madya lan mider umpami miwasan lianan pasti ke becik nggih utawi bagus. Nah, mungkin niki ane nomor 3 utawi sane nomor 3 palihan anggah ungguh bahasa Bali. Niki palihan utawi klarifikasi. Ampura klasifikasi nggih bahasa Bali. Ring anggah ungguh bahasa Bali wenten sane kasengguh bahasa halus, wenten bahasa madya, wenten bahasa andap, wenten bahasa kasar. Ring bahasa halus puniki wenten 3 utawi 3. Halus inggih, halus sor, halus mider nggih. Sampunika ring bahasa kasar niki wenten
kasar pisan lan kasar jabat. Nah, sekali penlataran iwau niki bahasa alus nilai rasanya halus, bahasa madya sedang, bahasa andap biasa, bahasa kasar kasar pasike nih. Nah, ngan ini maksami puniki pacang paedi telatarang sane mangkin. Sampunang kije-kije. Terus biar sayang pembelajaran puniki kantos put utawi sampai selesai nih. Ingin sane mangkin sane ka pertama utawi yang pertama ini bahasa alus nih utawi bahasa alus sering bahasa Indonesia. Nah, sekali puniki. Bahasa Bali alus inggih punika bahasa Bali ini sane wirasanyane alus utawi nyinghang. Artinya bahasa Bali alus adalah bahasa Bali yang nilai rasanya itu alus utawi digunakan untuk menghormati nih. Nah, mana tak tekrama mau bahasa Bali bahasa aluse puniki keanggen mubaosan atau anake sane linggih nyane sor ring sang singgih. Nah, maksudnya niki bahasa Bali alus puniki bahasa yang digunakan oleh orang yang kedudukannya atau linggihnya itu lebih rendah dibandingkan orang yang diajak berbicara yang kedudukannya lebih tinggi. Berarti orang yang kedudukannya utawi linggihnya lebih rendah itu yening mau bahasa ngangen bahasa Bali alus singgih pembekas nyanyi ring sang singgih utawi orang yang kedudukannya lebih tinggi. Nah, niki maksudnya nggih. Sekali contoh niki ngangen bahasa Bali alus. Imbe bebaosan ngangen bahasa Bali alus utawi contoh bebaosan menggunakan bahasa Bali alus. Umpami atur parakan ring raja nggih. Parakan puniki napi para jana raja puniki adalah orang pengamung jagat. Sandukan niki soran utawi linggihnya lebih rendah rikala matur yang sarang raja ngangen bahasa alus. Soal punika atur murid ring guru patah. Niki kedudukannya lebih rendah, guru lebih tinggi, ngangen bahasa Bali halus. Atur buruh ring majikan. Nah, buruh puniki riandukan kedudukannya lebih rendah, majikan puniki kedudukan lebih tinggi, ngangen bahasa Bali halus. Miwah selantur nyane sekali puniki. Berarti sampun ngresep nggih bahasa Bali halus punika napi kewibunan nyane utawi fungsinya. Oke, mantap. Inggih sane mangkin ka pertama pacang kewedar indik bahasa alus inggih. Nggih iriki sampun wenten bahasa alus inggih punika bahasa Bali ne sane wirasanyane alus saha keanggen nyinggihang sang singgih sane keiring mebaos utawi sane sedak kebaosang. Nah, iriki arti sejroning bahasa Indonesia, bahasa alus inggih adalah bahasa Bali yang nilai rasanya itu alus dan digunakan untuk menghormati orang yang kedudukannya lebih tinggi. Yang keiring membawa itu adalah orang yang kedudukannya lebih tinggi yang diajak berbicara utawi sani sedek bausang atau orang yang sedang dibicarakan. Nah, mungkin niki imbani nih tawi contohnya mangda alit ngresep. Nah, niki umpamiyang bapak niki wenten jatmu sudra nggih, jatmu sudra puniki pasti ke wangse jabe nggih. Nah, makin mebebaosan sareng brahmana, kesatria lan waisya. Nah, niki ngranjing ring triwangse nggih, niki wangse jabe sangsor, niki triwangse sang singgi nggih. Nah, makin sekali puniki yening sangsor puniki sudra puniki mebebaosan sareng sang singgih inggih punika brahmana, kesatria, waisya. Contohnya nih mangde nganggen bahasa Bali alus. Bahasa Bali alus singgih pamekasnya nggih. Nah, niki jatme sani keajak utawi diajak berbicara. Usan punika nah niki tanda centang puniki umpami mau sang indik sang singgih puniki utawi topik pembicaraannya tentang niki. Nah, pasti ke sangsor puniki nganggen bahasa Bali alus membausan sarang sang singgih. Kenten aturannya nggih. Nah, niki contoh
Nah, umpami sekali puniki. Ratu Prande sampun wusan muput sejeroning pola palih yatnya sane kemargiang ring pura dalem. Sane mangkin ide pacang medulak wali ke Badung sadukan wenten pari krama. Nah niki Ratu Prande puniki kan sang singgih. Sang singgih punika sekali Brahmana niki nggih. Kaum Brahmana niki Ratu Prande. Maka duaning sang sor puniki mau sang ini Ratu Prande untuk punika nggen basa alus singgih. Nah, sekali punika aturan utawi ugar-ugar nyanyi adik-adik nggih. Nah, sane mangkin lanturang. Nah, niki sane poin B utawi nomor 2. Basa alus sor. Nah, ini indik tegasnya utawi artinya basa alus sor inggih punika basa Baline sane mawi rasa alus. Nah, artinya bahasa Bali yang masih mempunyai nilai rasa halus nggih. Keanggen ngesorang raga utawi ngesorang sang sane patut kesorang. Digunakan untuk merendahkan diri atau merendahkan orang yang patut direndahkan. Sang sapesira ugi sane sedek mebausan ring bebausan pakraman. Nah, siapa yang sedang berbicara di umpami di acara rapat nggih, utawi acara resmi kepatutan ngesorang raga nganggen bahasa alus sor. Nah, diwajibkan untuk menggunakan bahasa alus sor ketika berbicara di acara resmi. Kenten maksudnya nggih. Nah, makin wenten aturane. Nah, sekali wau. Umpami niki wenten anak sudra. Sang sudra nggih, anak sudra bebawasan sareng Brahmana, kesatria, waisya. Sekali wau niki sang sor, sang sudra. Nah niki pinake sang singgih. Nah, rikala sang sor puniki bebawasan sareng puniki sang singgih puniki mangde nganggen basa alus sor rikala napi. Nah, rikala centang puniki mau sang utawi topik pembicaranya tentang sang sor puniki, tentang sudra puniki. Yening iwau kan, yening topik pembicaraannya tentang sang singgih puniki, mangde nganggen bahasa alus singgih. Nah, sane mangkin yening topik pembicaranya tentang sang sor utawi sudra puniki, mangde nganggen bahasa alus sor. Kenten maksudnya nggih. Umpami bapa manderbe pianak kali diri. Sane duran sampun mekarya ring dinas pendidikan ngawit warse Bang Tali Plekutus. Pianak sane anitan wau kelas 6 ring sekolah dasar. Ipun sekeluarga mangkin meneng ring desa Den Bukit. Nah niki pinake basa alus sor sane kaanggen. Napi mawinan kerana bapa puniki anak jabe. Nah niki wonten krana pianak enten uga nggih. Yen uga wau anggen basa alus singgih. Sekali punika pembinaan utawi perbedaannya adik-adik nggih. Nah mangken lanturang. Nah sane kaping 3. Indik basa alus mider. Nah mider puniki artosnya maidahan utawi maideran nggih dados keanggen ring basa alus inggih dados keanggen basa alus sor utawi fungsinya maidahan nggih boleh ke atas boleh ke bawah. Nah mangken ini tegas utawi artinya basa alus minder inggih punika basa Bali ini sane mawi rasa halus. Nah, bahasa Bali yang masih mempunyai nilai rasa halus niki nggih sering keanggen mebausan sejeroning peparuman, sering digunakan berbicara ketika acara rapat, matur atur ringsang sareng akeh atau berbicara dengan orang banyak niki nggih. Bebaosan punika ngeninin sang bebaos miwah sang sane kiring baos. Bebaosan utawi percakapan itu tentang orang yang berbicara dan orang yang diajak berbicara. Nah, makanya niki meidahan nggih. Meidahan niki meideran artosnya. Kruna pengentos sane keanggen lumrahnya nih kruna iraga utawi druini. Nah, kata ganti yang biasa digunakan di bahasa alus minder puniki ada kata iraga dan druini. Nah, niki rumus nih. Niki wenten sangsor ya, sangsor. Niki wenten sangsor. Matur-atur utawi membebaosan sareng sang singgih. Nah niki lan sangsor. Nah niki umpami
sangsor, mabaosan sareng sang singgih lan sangsor utawi orang yang mempunyai kasta dan orang yang derajatnya sama dengan iki nggih upami ring acara peparuman utawi acara rapat nggih. Nah niki sangsor puniki kena utawi menyangkut pembicaranya itu menyangkut dia dan menyangkut sang singgih puniki dan juga menyangkut sangsor puniki yang derajatnya sama dengan niki. Makanya bahasa alus mider puniki maidahan nih dados ring sangsor, dados ring sang singgih lan taler dados ring sangsor puniki ya diastun derajatnya sama. Umpami sane mangken ngiring irage sareng sami nunas ice majeng ring sang hyang widiwase dumugi jagat balini setata rahayu. Nah niki umpami niki mubaosan nggih majeng ring niki lan niki. Nah niki karena wenten kuna irage taler. Nah niki irage untuk punika niki ngeranjing ring basa alus mider. Nah sekali puniki niki matur-atur majeng ring sang singgih dan majeng ring sangsor. Nah sekali punika rumusnya nih maidahan utawi mideran nggih utawi berputar dan ining basa alus mider alit-alit. Rasane mangkin basa madya. Nah iwau basa alus nggih mangkin basa madya. Indek artosnya nih basa madya inggih punika basa Bali ini sane mekanten sekali basa alus. Nah basa Bali yang mekanten puniki seperti bahasa alus nanging wirasanya nih kantun madya. Tetapi nilai rasanya kantun madya atau masih madya ini sedang, ini sedang. Santukan akeh kewangun untuk guna-guna alus madya. Karena banyak dibangun dengan kata-kata alus madya. Utawi alus madya puniki kata-katanya masih sedang tapi nilai rasanya kantun madya nggih. Basa alus madya pini akeh kepangihin ring bebaosan krama Bali ini sani durung pada kenal. Bahasa alus madya biasanya banyak dijumpai atau ditemukan ketika orang yang berbicara pada masyarakat Bali. Nah, pada umumnya orang yang belum saling kenal nih, maunan mau bebaosan mediang jeru, pamit tiang jeru kenten nih. Sekali contoh, bahasa madya puniki talar bahasa sane terpotong utawi nenten jangkep nih sekali puniki. Nah, sekali puniki sampun ining kebaosan ampun. Inggih kebaos nggih nenten kebaos ten puniki kebaos niki punike kebaos nike. Nah niki ngeranjing ring basa alus madya. Nah sane terpotong utawi nenten jangkep nenten nggih. Sampun ngresep alit-alit niki sampun jelas sekali nggih penadaran materi saking Bapak. Nah mungkin lanturan basa andap nggih utawi endep. Ini tegas, bahasa andap inggih punika bahasa Bali ini sani wirasanya ini biasa. Nah, bahasa Bali yang nilai rasanya biasa nih. Nenten kasar, taler nenten halus. Tidak kasar dan juga tidak halus. Bahasa andap puniki keanggen mubaosan antuk anake sane linggih nyane patah. Nah, orang yang kedudukannya sama utawi pepadang nih. Makin miwah antuk anake sane linggih nyane singgihan ring sang soran. Maksudnya niki orang yang kedudukannya lebih tinggi ketika berbicara dengan orang yang kedudukannya lebih rendah dan dengan bahasa andap. Umpami, nah niki rerausan ibape sarang imimi. Nah karena ibape lan imimi kedudukannya sama nggih utawi patah dados ngangin bahasa andap. Bebaosan ide aji sareng ide biang. Nah, duaning ide aji puniki wangse brahmana, ide biang brahmana niki kan padah niki wangsane dados nganggen basa andap nggih. Raos ibape mewah mimi ring pianaknya nih. Nah, niki raos niki padah sekali bebaosan ibape ngajak imimi majang untuk anaknya nggih dados nganggen basa andap karena mimi lan bapu puniki linggih nyane utawi kedudukannya lebih tinggi sarang pianak nyani. Mungkin raos embok utawi beli ring adenipun padah angin bahasa andap karena embok lan beli puniki kedudukannya lebih tinggi. Soal mereka raos bapak ibu guru ring murid nyani. Niki bapak ibu guru kan kedudukannya lebih tinggi. Kalau mau bahasa angin bahasa andap sarang murid. Nah niki maksudnya ing
riyening ring basa andap. Penapi sampun ngerti nggih. Iki gampang. Nah niki wonten basa kasar niki sane pinih untat utawi terakhir nggih. Basa kasar inggih punika basa Baline sane wirasanyane kaon atau nilai rasanya jelek niki nggih. Sering keangen merebat miwah memisuh, sering digunakan untuk bertengkar niki nggih basa kasar. Keangen mebebaosan antuk anake risdak duka. Risdak duka berarti wirudu utawi jengah krode. Sering digunakan untuk orang yang sedang marah niki nggih. Basa kasar puniki. Basa kasar kepalih malih dados kekalih. Wonten kasar pisan, wonten basa kasar jabak. Nah, dibagi menjadi dua nggih. Ada basa kasar sekali dan ada basa kasar jabak. Kasar jabak puniki tidak pada tempatnya kenten nggih. Mungkin nah niki mau sang indik basa kasar pisan pamekanya nggih. Inggih punika basa Baline sane rasa basanipun yukti-yukti kaon. Basa Bali yang nilai rasanya benar-benar jelek niki nggih, basa kasar pisan. Sering keanggen merebat utawi memisuh. Sering digunakan untuk bertengkar niki kasar pisan. Kali contoh niki. Nah, ampura niki. Iki pinake contoh mantan nggih. Sekali niki. Depang sube apang bangke polone. Nah, niki basa kasar pisan. Wonten krono bangke nggih. Sane nomor 2, ngamah dogeng gegenan caini. Nah, niki kasar pisan karena wonten krono ngamah. Yen sube betak pragat memelut di pademani. Nah, niki memelut niki kasar tapi malih kesarngen sarang krono pedeman atau tempat tidur nggih. Nah, niki ngranjing ring basa kasar pisan. Yukti-yukti kaon nilai rasanya enten nggih. Angking lantur. Basa kasar jabang. Nah, niki basa Baline sane wirase utawi rasa basanyane biasa. Nah, nilai rasanya biasa niki nggih. Nanging keanggen mubaos ring sang sane patut kesinggihan. Nah, tetapi digunakan untuk berbicara kepada orang yang patut dihormati utawi kesinggihan. Basa biasa sane iwang antuke nganggena basa biasa yang biasanya salah ketika menggunakan ke anjing ring basa kasar jabak. Umpami mangda alit-alit ngresep sekali puniki. Om Swastiastu Pak Guru. Nah, niki sampun sopan niki nggih. Sampun sopan, niki sampun menghormati Bapak Guru. Nah, niki sane warna merah puniki. Subuh teke uli Singaraja. Punapi gatre mangkin. Nah, niki sampun. Nah, niki engken asane melajah di Pak. Tiang yang subuh tamat masuk lakar kuliah di Singaraja. Kira-kira engken pendapat Bapak setuju apa sing? Nah, niki ngranjing ring basa kasar jabag. Nah, duaning niki sepatutnya nih Bapak Guru punika orang yang patut dihormati. Sepatutnya nih nganggen basa halus nggih. Angeng niki wenten kudang-kudang basa andapnya nih. Nah, niki ngranjing ring basa kasar jabag. Enten alit-alit nggih. Punapi inggih alit-alit sareng sami sekadi ring video sane demun-demun menawi teu alit-alit wenten sane durung ngerti utawi durung resep, wenten sane kanton bingung, makin wenten saur pitaken utawi sesi tanya jawab. Nggih. Ini ring video puniki paskeun nenten presiden ngunggahang tangan nggih, rianekan iki nenten belajar langsung. Nah, dek punika dados sering lintang WA PNI kan sampun uning. Usaha mereka dados sering kolom komentar nggih. Yen wenten pitaken urus unggahang pasti ke Pak Edi Cawis utawi Bapak jawab nggih. Ingat kerajinan dan alit-alit ini sering bertanya pasti ke nilai bagus. Nah, nike nggih kerajinan dan keaktifan nike sane Pak Edi utamayang. Nah, mungkin alit-alit riantukan penelataran indik materi anggah ungguh basa Bali sampun usan Bapak Tlatarang. Sane mangkin sedurung Bapak Edi muputang, Bapak Edi nunas pengampura nggih riantukan Bapak kantun melajah taler
durung presiden sapun api makarya media pembelajaran sani becik niki bapak padon belajar niki tampilan media pembelajaran yang sederhana bapak nunas pengampur banget. Ring sejeroning materi puniki bapak ring mengudang-udang referensi. Nah, wenten ring buku Udiana Sastra kelas dase sola sarana roras. Nah niki 3 bapak mangen buku mangde jangkep materi ini sapun api mangde alit-alit dapat materi yang bagus. Soal punika wenten ring suardike27.blogspot.com. Nah niki dados alit-alit cek Sampun wenten ring bahasa dan sastra bali.blogspot.com. Dados daler niki cek. Wenten ring www.google.com ngeninin ini ngerarah niki icon rumah belajar, ngerarah sesuratan puniki, ngerarah background, ngerarah animasi mewah selantur nyanyi. Nah ini backsound niki mangde wenten selingan utawi musik mangde wenten tiap alir-alir aja niki wenten gendeng jukut plecing jukut plecing saking Degung Bali. Nah ini alit-alit sarasami watah kadya sapunike presiden Bapak Edi Ngiring ring pepelajaran seni mangkin duaning ring pengawit Bapak ngaturang panganjali mangkin ring pemuput Bapak puputang untuk Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bahasa Bali ajak.